nice, eh? Yeah. Hello, everyone. Aloha. Wala ka? Are you guys performing now? Yeah? Oh, with Naka. Okay, Naka. We come to support you guys, so we'll follow. Yeah. Also, live to go live. It's oh, that's so good. Vinaka na lang din natiko. So you guys performing on the stage, okay? Oh, okay. Oh, that's the main stage, ah? Okay. Oh, okay. Bulan, bulan. Yes, keep going. Yeah, kuno suka muri. Lever na voz chico mera bosta. You just keep going. Yes. Yeah. Sa chico, yeah, we had a chat yesterday. Yeah. It's Mameroni. Well, your main guy's from Kantavu, so you in good hands. From Fiji. Yes, so they will be performing, I think, in the next few minutes over there in front of the Fiji gang. Yeah, you want to take a photo? Yeah, yeah.
Yeah. Orto get kami ketukem though. Yeah. Understand there? Okay. Yeah. Yeah, you won't remember me, but I was in the Samoan club with Dorian. Oh, yes, hello. Thank you for being here. Good to see you too. Where's Dorian? He left back to Samoa. Oh, Fili sister. Tell him I say talofa to him. Yeah, Naka. The light? Awa. The flash. Okay, wait there. She's gonna come and I'll stand over here. Okay. Hola! Naka. So you guys gotta perform here? Vida na kaloko. Boleh ka? Oh, set. Boleh. Okay. So we'll come and wait, eh? Dr. Teresi. Yes. I was on the Zoom, East West with Keone. Oh, Yeah, I'm Mars. I was tech. Yeah, I was like, oh my gosh, and you know Kobe, my cousin. Yes, Yeah. I do, because we all at UH Hilo. It's an honor to be in Thank you so Yeah. much. Thank you. Yeah. Well done for being, great support for East West Center. Yeah. I was an alumni like long time ago, but I love doing work with them. Yeah. Okay, so how long are you? Because you're not on Oahu, right? No, you was in Hilo, but now we moved to California. I'm teaching now at Cal State LA. So I'm going back tomorrow. So I told him, because I've been involved in lots of symposiums. Yeah. So I told him, today we're going to walk around the hall Yeah. and then finish off the day from here. Enough of the thinking. I want to be with the practitioners. Yeah. Yeah. You're most welcome. Yeah. Thank you. I'll see you around. All right. Take care. Orto na meke ke? Yeah. Dorta meke. Go. Norto iringo. Kadar tambi ke? Nabi. Okay, todo bem. Sorry, the norto iri. Oh, set. Okay. Yes. From Katavo. Lulul tal. Awan sarkam dari tambah. Okay, hello everyone. Bulay Vinaka from the Pacific Village here at the Convention Center. Okay, awa. Sila ko na bitamba. Hold on. Way maro. Oi. Okay. Wala nito rin eh? Okay, thank you. Udah kembali. Tanda mga ika eh? Okay, Kanton. Kanton na tambi ka? Tambi, kadar tambi ka? Talitan. So from the Cook Islands. Kali juga obiti. Obiti lah.
Vinaka, Gotale Dr. T, Vambul Chikani Gon Hawaii Convention Center, Niko Saranga Sana Gusinga Lala, Meroni Gay Ngante Wabokian Center, Meu Barta Kayani Nabi Kaya Bartikitike. Hopefully you can hear me okay. Bula Rachel Kumar, Dilesh Chan, Kai Salili, Suliasi, Wangalala, Ramukawanga, Tumbula Vinaka, Oris Dalana, iyo. Kasama ko na performance stage ko. Me dabartak madani so na meke, ato tiko, nakatachingan ko so na conference. To nakapati ko na SPC, Secretary of the Pacific Community. Wabay tabi na NOAA, ngayon tabi tali ni Kua, sa utsara nga minggo, sa urong ko na kaloko. Kime may bay tabi ke na oira na matasere to na wow, vital na bi matatamater na tiktal nga kamera bi baka marutaki. Iya, sakal sikali bi kim di na baka mbula kede, nakavali mo na siya matikumay. Sandonu. Macam kan sana baru sarsara, dan baru tiga bulan meke. Belaka, kesobe taruh mai, balik na festival, nih taruh ngamai. Kebakasan kasih akan di mata tapi kemni, ubiawa saya talenga, na wasi ni biba kemarutaki, etiko na traditional component, korto na meke kinar to na ngoni anda wilebu. Na cukup talenga to na contemporary, korto bayi tapi kinar na wow. Klani sombe ko weekend da loma tartaro and ano to bakay tabi na ngone ni Bo and sing and dolkin na festival or to no to category ni bakay tabi na contemporary arts se contemporary dance olita kenyo ni na gay na esa na ruru ani non rabi baka marutakin na lewe Pasifika. Nakavalim Sara, o sa pakotin ko med Sara, nakavalim. Ikaw ba ang dami? Okay. Doon ka tatantapan ko sa tampando. Iya, malak. Iya. Hah? Iya, dapat sara-sara. Dapat sarame ke mantago, bikin di navarro cumai, bambu mantago bilabo, labo bambu manta. Bata benar nemu cukup boleh kau nalo meni rumungo, dapat nemu dapat aku tunung bakasam. Biba ko unge titina, biba ko rumbote ko mendana sa komenta na bakan duang konta na dana matagal songko le bango, songko patikin na nara songko blok kabita na matantu. Enta may chukta lang konta na muna bango bakati ka Hawaii, kal tu baka Amerika da redangan na kena rambai le na rongo, na roka, na beka era may mata na taka chuka na wakanda na uno na pasibitong ko. Ertola ko mendana men dona lala me Washington DC, Amerika, merto me reina. Na beka ndar na kabra na wakanda no pas na kay Pacific na Festival of Arts na lagwat kina na meke na bagarti kita kan linga na beka ket ket ndang goro kina na soko wasa ayo ora ndo sibsib ora ndo taltali na kalmaro mo nga sa baka yota ka naman dito Amerika or to na kami Washington DC na sa sulod na Washington level weekend na kay Pacific na summit ko Amerika sebege ira wakanda ro na Pacific mer kere mai sona vibu ke kere binakata sabaka yota kana matentu ko ni Joe Biden democratic party dari sungai na nonra elon den sumayo na tukanda or na wakanda na biwas Pasifika sa katul na nangon sabaka der kina songkol ko kita meramo kalau ngacarang ko nirto bakayo na matentu awa may baka der kina nangare na kina rambay lewe na makasumta na mga sauce na singa lutulew nangonin dolokina na kina kambura kitungo na ve mona lebu na ve sabro baka bimbi ko na matanto Amerika meraida na lebu ni kairan da baka na Pasifika da kile na motor running gito Amerika mandango na American football era rongol lebu kina na kanda na Samoa baka Amerika
awak mo talog talaga na Wakanda na Pasifika, New Zealandia, Australia, ay rong alam may baka rong weekend na Pasifika, kasi nga nibito wala nga. Ay nang buto raran ni gito basketball, na American football, na baseball, na gito lewa, kalima, narakawi sa umi. Dari sa may baka yata kakina na weekend, kami sarap at sungo, matanta ka sungo. May baka pakarita ko ako sungo, doktor, tikiril sumidar symposium, may kaya na tamba ba, may dakang ko na tamba ground floor ni Hawaii Community Center. May baka dari sungo, tarakina na Vale Rosong Mulu Kavitu. Pero may baka kita kakalilinga kina na Wakanda, nabi matintu kaya, will kina, may na esa sa bakara, may papunigin, may kotawabuki, may mayado sa raya ni ay East Alno, Raponawi, pero sungo na Wakanda may Chile, ni sarap sungo na Rameke, na single televo, na madasawat, binawalip. Nakawalip na parang cukumay, pulo binakaluke, tupo lahi DC, may Melbourne, nakawalip na siya kumay. Pula Napoleon Idori, Veremi Raituku, ni pulo pinakapenay Keten Romo. Iya, saan nawawat sa kang komerto na parang meke na matameke, so na matameke na po, so talerto na meke. Na bi mamani ba, bikim ni na parang tikumay, and nakatikan na bi ba kumaruta ko viti na Hawaiian Center. Royal Hawaiian Center and Havana Kaloko na lo meniru na awa minggo arto na meke kirikin na matitim ni Viti iya dan ngay baru siya mayani naka sana. Subang